Banef Madam Shumakan Kristo Nia Silong Wan Pasolo Dodo Chazo Wan was a Reverend Father Philip Otile Yo Sike Nanato Ngane Badon Shumakan Kristo Nyana Ecclesia Ngwaren Zega Nyungo Yesu Kato Lahadi Nyana Lahadi Masetio Unamase Nyoronave Seka Lahadi Hihi Unke Uma Uto Wase Yesu Kristo Jana Nyana Ecclesia Suese Guma Asema Ese Chi Chachu Lomu Yesu Chikuwa Unkengba Eruto Utana Chia Atura Gene Ba Hayange Nyana Ecclesia Soe Se Fase Se Luato Kengbida Poso na ha Tongo O Ahumbe Hama Luto O Silukela Mekato Yesu Kristo Sechi Silukuwa Nyana Kengbenda Utembere Kisembu Nyambu Nana Baba Mesefese Yesu Kristo Aluto ya Tatu na Uhumba Hama Tatu Washito Osilukeche Kwa Oron Wesu Hihi Nya Usiungwe Prophet Daniel Prophet Daniel nge wasikana shenu yamba yuda vulu yancha pishisha kev ato ashintana me vulu ahono makoron sha yomba yavulu hema vegara nana nge kwanda shachu nave shimatave ya ondo nave to una luave shina waseve shina suve shina kuma yuna china na shawere vetomya Se basiluato, shin se basilu bahema, shin se basilu no, shin kase, shina teacher. Me siluere ayo shamigara kise bunya me fese to ugenengo o ahumbe sechi me una bava shin ta na yo tatu na wagema wahumba wese usilu nege amehigon wesilu na yo atala. Kenvyange yase singwenya Yesu Kristo a nakia champion o Pilato pineula we ungutoro aka wana tato wa kaushinta nega tato wa malushinta nayo baya mevunenge shacho idine shaike imba yudagayo kwana tesekia Yesu Kristo nguto malua lutoga mafatiulon atatoga me tato na kube mayagaga atura shintana chi akakra zegenanu watura shintana chi unakakra gugu watua shintana chi unakakra mpeyo watura shintana chi unakakra ba tato u Yesu Kristo ka tato ukarankra mayagaga kwana kavese Tesesekia ye kema luwe sembarachi ato vandegba sha ato wa zahemno gba senegekia kena to amba Babilonia senegekia hapilato batato u Yesu Kristo ya walu gben shawon shintento na awtaron ben mayagaga ando kesembu nyana shingu zahemno mbuse yesa sifa ye kaun netowe shihama tochi ata tina shi ata mise kwa shigba kem luto u Yesu Kristo ave ameshintana jimenchi ma Yesu Kristo vanshintana kina luto na nayo ahida yojuma akiyo na shayoga ba vihi kpishi wa yangesa higona semba ki ayura ese shaulunto uhemeyo shinovoso sekapa higona yo kabu hema yo shapera okana yusi na toge na taha shachu na lu hema shachuko yo che shachu na lu to shapera ashage na ikpejika so sa so ga je pa sinongo shachu siluto sha apera yo ba kyavi Yesu Kristo atese senya yo ashage na kenen lu ka bibilo sivande ungwa eso korun na to je pa yo avenda andi akakra shachu shiena ngia kumaga bahigon samba kira yuraese shisamba kiyo yesa selwa to shachive shapera
Yesu Kristo vasho tane kasha chu weren yo tonk na luto na la hachi kun ha vyange yo jiji maru kave se wanu pava shachu weren yo ton bakasha chuku yo vwe untonga kasha chiku na ha ageme umana ane shachu iyongo ye avashachu na umashagu mauma na shave se chi kana luto na la semba solumu luna to semba onda tsuwe so luna to shintana bana kan Kristo Svena shima Kurana dzimbe shachu hidena yujuma shachu werna bana ton shachu kuranve shovera shima shamba tsayombara alweka na hayo Yesu Kristo pasiza hamno o matato na shintana sima tato na shintana yo pauna luan san yo ye tomu ya vashintana vahina sekpa siza hamen shame ashen ayo vuso hemen wesegayo se fase kaondo je aso hemen wasegala shachu aluando so hemen wasea atese kai se bayre hemen na shanchi o chiao na shachu ku ran oton na sul dena uki ayura se shachu lumba hemen he jone hamo na so hemen yo so lumba hemen shachu chive yo so lumba hemen shachu shun ishagbenda yo so lumba hemen shachu yo vunave chivi iwuwe seve inengana ve hama shechi she wan vekyo kan lu Yesu Kristo yan loke nega lu Yesu Kristo yan loke kan to pa yang hidayo juma cheve shima shacho weren angane na badno so mamba kaseton shacho ve zua an yomo ondo ya ayangene ka yanga pati shongi veran shi hamo solun o hema bagene pishi bakeren hama gbendova me hingira to kenen lo pati bagene bu wande keren gbenda higona ive awoyo bagene ve tayro buka bagene ve gbeyo shason bagene vo talks manogun shi kuramba kwati yevese shachokai mso pelun o hemen kenken Yesu Kristo zuwa hemen na hanga mana lo seka hemen no Yesu suluma shami yema ke hemen yo agbape se duwe ke yavan kan sesa se wo yo veselo ba hemen la alo yo so se yo ve ha se shanga shamimi se hingi ba hemen se hingira to na ve ha se shanga mimi se fa se ba tomu eren yo ba ha se shanga shamimi na se duwa na bo awayo shivamba hemba vihi uti ngira kasha yo chocho ngone kumaga kama tsun nkumaye kesembu nyana ayu hiden jume Yesu Kristo ya bese hen kwa shan luto na shime se hen kwa shan luta to na shay tato na lu ben ma yanga yo me hama ko se lu shime kene peyo wase chi na kakera patato na wa be ma yanga bese ma tato wese Shaptato no avande veren shintan shachu yimase chira shae mpeyo na lokeno ya ese mpeyo na lohen kenta weso benwe ma hinta weso Nigeria me hatache shae hamu na nega ndon ma Kristo aveame shachu wama tato na shintan zanza waka nyoron ave sekenta to tsoron be ma yangara ondo tero manage mo tsoron na lomoya anashae sulu ato amimi mashiza hamano were angane asemba no sumba kaseton kan Kristo wase amen angana af gon kan pasolo ho dedo shazo wan wasa Father Philip utilejena donen dedo adwa do non wavase adwa sha